But kapan kalay ka Ladakh ka Union Territory ba ka Jammu Kashmir o Union Territory. Siya sa Delhi ban pan ya kata kasik schedule bat ka statehood nam daki bil Ladakh. Chong jaga na hung strike pat ki apang no angot ki bil. Kablish buni pibaron and welcome you back to Word with na. Pitip ka central government ka jangiyam kanang hapan manipulate ki bil. Kanang man de-escalate kanang man escalate ki kam ke ki jinja po ka India ibro ko way. Kaya kanang ban penung kami ki media ha kata ka dor ba ki bil kin pet ya ka iba jinja po ka country ka jangi ban long ka jing bakla jo ki pet ba. बकने कुम जो कजा पलदा जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं। यहाँ के एक फेमस कॉमेडियन है जिन्होंने कहा कि जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं, हम जान क्यों दें। लद्दाख के लोग हर बार की तरह भारत की रक्षा करते रहेंगे सैनिकों की तरह। जय हिंद जय भारत। श्रीलंका मिलन से यूर्जा क्यों नोक्तेने चिक चिक शीना देने क्यों नोक समर व्याले Hapulada ki breu ki kwah tang ka statehood ba six schedule. Beli kalada ka kwah statehood kalada ka kwah statehood ba ka kwah six schedule namar ba ki breu ki breu jong kalada ki long ki indigenous people. Kalada ka kwah ka statehood namar ba ka kwah ban ka economy ka jong ki kalau ka kwah ba ka penbiang jam nam ta ki kena samla ki yu jong kalada. Ka kwah ban ka six schedule namar ba ka kwah ban protect ki breu ki jong ki. Ko kaban care bandaman sumar ki jaga ki puta ki jongki ko kaban care bandaman sumar ki priyo ki jongki namar kalada kadde kajaka ka balong sensitive pa kinder ka jong bakla kala bando ki ki barok kala bando bantong bantem kala bando li glacier barok dada ka klan ga climate change kala ban uti glacier kala bando barok ka supply of water kan dunaya ki kadao kalada ka ko statehood ko section tamba hadin ka jinja bad ka ibaja pa September pat ka central government ka no pa kane ka jing bakla jing pa baki pa jong ka Ladakh ki long violent but kane bar khot ka de no Sonam Wangchuk kyang nya pe jo hosne mar jar ka khandai ja ayu shwa ka ar jar ka khandai ka Ladakh ka de ka pa jong Jammu and Kashmir kana long ka we ka state ba Jammu and Kashmir how ar jar ka khandai pa ka central government ka remove no ka article 370 but ka pen kalai ka Ladakh ka union territory ba ka Jammu Kashmir o union territory haka jingkala Ladakh ka union territory ka central government ka promise ya Ladakh ban I statehood ba six schedule yaki namar ba ka central government ka tip ba ki Ladakh ki kwah ya kata ba kin la ban protect ki tribal people ki job ko bangi long mangi kumta ka Ladakh ka kwah dal adab job ka election ha aja ka khandai pa ka central government ka claim response ya Ladakh ha arjarat huai pa Sonam Wangchuk mo activist namanta ka lab bar KDA wala punya sakaway ka protest ban pan ya ka statehood ba ka six schedule ka central government but tama still ka central government ka claim response I hope ba pitip mano Sonam Wangchuk is Sonam Wangchuk uday engineer uday innovator uday inventor uday breu bala thaw ya ka segmo ka di ka student educational cultural movement of Ladakh kane ka school kane ka organization em ka de ka bayrap ikna ki bom la ban de ki school शिक्षा में जब हम ये देख रहे थे कि कैसा अत्याचार एक तरह से कहिए बच्चों पे हो रहा है, औरों से बात की जो हमारे साथ पढ़ते थे, बातें हुई कि कुछ हमें करना चाहिए इसके बारे में, हम क्या कर लेंगे अकेले ये जब इतने बच्चे फंसे हुए हैं। मैंने अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग खत्म करने के लगभग तुरंत बाद ही इन बच्चों को सहायता करने के लिए एक संस्था जिसे सेक्मोल आज भी कहा जाता है, स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। Kaya rabi ki breur ki badan to ka creativity ki bakin nang ban shna ki banang ban invent am kanik organization kaya rapi gitu bro. Kalau mekum hak 3 idiot betek, mau to halas on trader open iya Amir Khan usnai kanika organization man. Tay kini ki bro ki banang ban shna ki banang ban penun kam hapo ka state ne hapo Ladakh. Kum jo usna mau churule. Bul asnai ka solar home ban yarap ki sipai ki ba shong hapo Ladakh namar Ladakh dan badan relation to kada tha ba. हमने सोचा कि जब हमारे सैनिक इतने मुश्किलात में हैं सीमा पर तो उनके लिए भी एक सोलर हीटेड शेल्टर क्यों ना बनाया जाए। Usnaya kani ka ice stupa kani ka artificial glacier hakapor ba create ka kami no to ukala tha to long ka baki long utu tha u form hi kan to glacier form hi ang to hakapor ba duna pan ka to ku ice glacier no to ukala kan
Pilaban le research hi pilaban wat hi ke egini kita barokai. Sonam Wangchuk ubalawan ra ki award ba pher nam tagri India. She bo late ru ushim ra ka tangri India ushim ra ka tang ju Modi ba kumno Modi u ya le ban biang ya ka environment hapoka India hi baroko. Leadership has to take charge, world leaders. While many world leaders are now denying climate change even, I'm happy that Prime Minister Modi has not only taken many initiatives but also launched a special mission called Mission Life, Lifestyle for the Environment, to urge the people to live simpler life. Kumta Sonam Wangchuk ulong. Okay, as na maraja poi par habo Sonam Wangchuk ulet ka central government ka claim response on ka statehood berka 6 schedule nam talana. Har jarat pesau par Sonam Wangchuk how punai march Sonam Wangchuk ushim ti banchong hunger strike. आज मेरा 21वां दिन का अनशन खत्म हो रहा है. Dal ako de ka hunger strike ro ka central government ka claim response. Daho October par ule March uyat na punado na Ladakh syadu siya Delhi ban pan ya kata ka 6 schedule bat ka statehood nam daki bil Ladakh. नमस्कार, जुले सलाम. ये है लद्दाख का दिल्ली चलो आंदोलन और आज 1 सितंबर को हम 25 किलोमीटर चल चुके हैं और अगले महीने 30 दिन बाद 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पे हम राजघाट पहुंचेंगे दिल्ली आपसे मिलने. Tambah kasendok komen ka claim response. Dan andu uta ubna Oktober hadu mata bana September kata ka peaceful protest kaya ka peaceful protest claim dan jiput ketina kaya peaceful protest hadu bana September. Habna September Sonam Wangchuk ula sham ka way ka hunger strike which is called a peaceful protest. Ula shang ka way hunger strike ka jing shang jaga hunger strike par ki opang no angut kibre. Haka jing opang yakin ki angut kiru rongba ki prio pajba jong Ladakh kilap ka jing dap ki yu jong ka pajba kilap ka jing dap ki mi siapa serok makin lik protest hi. Reklami siya sudah makin lik protest hi. Ya keluar baki pulit kila siat sangut ki biwa kila ya. Arway ude usipai uba let ma pokar bil. BJP lah. Ta ka jingyap jungini ki brio Ladakh kidang dom shushu bat ki poi thangi kali pulit ki poi thangi ka BJP office. Dal ada bja ko ne Sonam Wangchuk usange ne ka protest jong usange ne ka hunger strike jong ulit kerni ki paiba. Pero ay yang ni bangingin le ka hunger strike tama ki brio kim skap ki omba. Ajandam drus ne mata pipi shong ka hunger strike. Aga dendam drus ne mata pipi le ka peaceful protest. Kawan ka central government baman kerni pish pangata. There were many hints from youth leaders and even not so young leaders that criticized me actually very badly, saying that your path of peace is no use, it's not working, at least with this government, and we now have to take a different path, and they would accuse me for keeping to the peaceful path of Anshan. So this was already building up. As I am also equally concerned as anybody else, but I think it is for the government to also think that they are allowing it to happen in a sensitive border area. They had 5 years to listen to peaceful ways of expression. With the first Anshan, second Anshan, third Anshan, they could have settled some of these, but they kept dilly-dallying and, with wishy-washy solutions. Nakajingyan takane ka protest ka central government kayo ita ibentaban ang ba kibreo Ladakh kilong violence. Kim kren re kamat kajingnon kam jong kibreo ki Ladakh ki kwa. Ikaw ay kata statehood ba 6 schedule kikren niya kata kamat kikren niya kamat ba Ladakh kalong violence kikren niya kamat ba Ladakh kalong violence. Imagine hadu kata kinaman manipulate ka central government ni kibreo
kani ka jingkwa jong Ladakh kan ni ka central government ka penjalan khnang thrai namar ba kam kwa thrai bakan I statehood ni bakan I 6 schedule yang Ladakh namar ba ki mining process baja ha Ladakh kalap ka pensneu shikat de ka shnong ka thau jong ka Ladakh ka pensneu yang Ladakh hadu kata bakal climate change ka jur hadu kata bat ki breu Ladakh ki teng namar ba kimla shu ban protect kimla shu ban care ban da ban smare ka jaka puta ka jongki tang kata ka de ka jing teng jong Ladakh Tengah ngam dan even ang ta kani tang part 1 ta part 2 ngan sa oblon lasi singi tang ako episode punya upstom but nadapi comment ha kani ka video comment but talk away ka statement fulfill the need of Ladakh fulfill the needs of Ladakh action but ang kini hi contain publish buni pibaro until next time